Yang penting ngisi aja terus, jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama berhenti. Main tempo aja. Gue nangkis doang. Disambit banget nih gue belakang udah ini. Terus liatin dulu, jangan ngasih. Tuh lu langsung mukul, jadi gak kena. Ya bebas sebenarnya, tapi liatin. Tuh. Makin lama maju. Ya emang nyerang. Coba lu gerak nyerang. Nyerangnya gerak ke sini. Kalau gue yang pindah sih bisa juga ngikutin lo. Kalau sini aja. Penting jangan belakang lama-lama. Maksudnya lu nyerang, kan kalau di depan tuh tadi susah lo tuh nyari posisi kosongnya aja. Nggak boleh mukul belakang. Nggak boleh. Jangan di bawah pusat. Lanjut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Encang cingnya babe. Kan subscribe kagak bayar ya.